Hi there, Sanmunani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Yo, guys, maskani news, maskani updates. Msande no Kuzani. Best maskani assist training assist. Kuthiwa mina guys nginenzondo yeqiniso nomoya weqiniso njalo nje. Ngijabulele igutshu. Angiyenze ibe mfishane ke lento. Phakathi ka 3 pages. Wama-paragraphs. Lama-paragraphs okunabangani, fake friends, uhabangani abagijima beze ngapha bezongitshela indaba zakho, your baby mama, your ex, abantu kufanele uculwe ngabo ungaculi ngabo. Yezo indaba ende le. Long paragraphs angagcwala u-3 pages. Mase kukhulunywa wena ubuye uvakashe naseGoli Nkosi sabahebayo. Ngithi ayibo. Kodwa obhuti mangathiwa bayaqoqa kuthiwa abagonyuluke uyosho nomunye ukuthi hawu ngangifuna ukubona ukuthi kunjani nje uyabo. Zonke lezi zinto uzoyifunda lapha from page 1 to page 3 phela sikuma paragraphs. Ezinye angizo phela inhloso yakhe kufanele sazi ezomphakathi amahlazo kalo. Siwezwa ngamuphi ngalo. Afike nje iparagraph phezulu ithi ake ngintshele ngembangi yami. Asibuzanga guys. Ngiyenzeka angese ngiyasho ukuthi i-weakness. Wena ngifuna ukuthi u-understand ngoba wena into yokuthi ngithanda lela page ku-social media leli elinye ngoba liyangihlekisa futhi zincane iy'ndaba noma zazikhona ke before naye washintsha ngoba phela kuyashintshwa vele. Umuntu uyakhula uyabona sonke siyakhula nathi sinazo izinto ebeziya ama-habits amambi sayiyeka uyayizwa. Kodwa kuwe ngoba sesibanga into ye-social media ngoba nje kuleya video ezwa ngithi mina ngiyalithanda i-social media account yangapha iyahlekisa ukuthi nje ngijoyine ngapha ibhasi sigcwele ngahlala emva ka driver kodwa ngisaphuma. Kodwa ekusupporteni i-talent ngizoba supporter bobabili. Kuma paragraphs angagcala 3 pages. Kune ex intombi yakhe yakudala yangitshela ukuthi ngawe uma wengane yakho lona lapha yana wangitshela ukuthi ngawe abangani bakho akusibo abangani bakho beqiniso bathi ngawe. Hawu labantu bonke bafike beze kuwe bexoxe nje ubalalele uvume bekhulume nawe. Mina ngibona ngathi bonke kodwa labantu banokuku-undermine. Wayebexoxela izinto ey'njeni mase bekuxoxelele zona zigcine seziku-social media zi-public lezi ndaba kade mhlampe bekuhlebela uyabona kade mhlampe bese bakunikeza amahlazo-ke. Angazi uma ibona labantu basuke benziwe ukuthi bazi ukuthi uMaskandi unomtalapho so basuke mhlampe begcwalisa-ke kumgodlagodla ngomtalapho uyayibona leyo nto. Mase ngithi ayi lama-paragraphs la ngeze ngiwafunde ngoba ngiyawanqena ngikhetha leli page elithi nje umsovu wenkani kwabanayo iphelele lapho into. Ngikhetha lolo vele enze ivideo noma ehleka singazi ukuthi uhlekani. Wena usunenkinga yalokho. Ngikhuluma nge-social media la. Kodwa mase sifika kwi-talent angizuwaqamba phela amanga kwi-talent. Ngeke ngisho ukuthi ngoba nakhe phela ama-paragraphs amade akaculi unalo i-talent unento enkulu futhi ungenhla yes kodwa leya nto yama-paragraphs yiyo engiyibalekele epagini lakhe. Yini inkinga yakho nalokho? Ufuna ngibuyele emuva-ke ngoba uma ngihlehla nalama-paragraphs ngizogcina ngitholile ukuthi impi yabo yaqala. Anginandaba nayo impi ukuthi yaqalaphi beqala sobani ngoba sidlulile lapho. Kodwa ngisengiyasho ukuthi ngapha ngithanda lokhu awufuni ngoba awufuni lokho ubona ukuthi ugcina usuthi ngibroadcast amasimba. Hawu nina lapha yana makuthiwa amen uma wengane wayethini amen i-ex yayithini amen. Ayasihlangene guys please. Kodwa mase kuhlangene ne-talent oku-music mina ngiyeza ngithi hawo obhuti bethu nakho abakwenzayo. Kodwa mangapha ngithi yazi yangichaza lento yakhe leya voicemail yangempela yokuthi hayibo nakho thina shiseka kanti uthuleleni ungasagadli-ke nje noma ushaya ama-sentence awu-2 uyabo. Ushiseka thina yithi sikhetha ukuthi sishiseke sibuka ukuthi ama-paragraphs amangaka yini kanti ngoba zonke ezinye iy'nsiza ziyadlula kulezi zinto. Amahlazo vele lawa ahlangene nabo ubunsizwa akusiyinto estrange.
akukho abnormal lokhu. Ufunda i-paragraphs ukuthi ubhuti athi, hawu ngezwa kuthiwe eGoli uke ehlangane nalabo sisi. Makuyinto wathi ufuna ukuyi-experience empilweni adlule kuyo, pho kunani? Wabulala bani ngokwenza lokho? Hawu, ngithi-ke mina azingichaze lezi zinto ngizosho kanjani kodwa ngendlela elula wemalo. Ngithi nje akungichazi, ukunalokho nje ngivele ngizwele lokubhalile ngithi kodwa bekwenze njani? Ngize ngibone ukuthi uyabo abaseduze kwakhe nabangisazi ukuthi yini, ngoba kufanele ngabe nje lento abayinqanda beyibulale lento. 2020 uma ufuna ukuba ngithi ngibe specific ukuthi ngayibona nini le paragraph, 2020. Ngathi mina hawu, manje ubani ukuthi uyamhlambalaza yini ngale zinto ayibhale kule paragraph, ngoba phela lezi zinto lezi mina ngiyibuza ukuthi kodwa bungagcini ingane-ke noma ukwazi, ngoba omunye angithi asifani, omunye usezothi kanti why abantu bekubuke mase bethi abakuxoxele lezi zinto, ngoba umuntu ukubuka ekusweni akujaji ukuthi kule nkulumo le ngingayifaka la, le nkulumo le ayingeni lana, uyabona. Ngeke usukele nje umuntu efaka ukuthi hayi uyabona eqondile, sengenze isibonelo efaka ukuthi hayi Jesu ave ngizoshawa. Ngeke usukele umuntu eswenkile econsa umbizele umgosi ekhoneni, kunebhizinisi elibalulekile kulo mswenko. Yini lefaka lezi ndaba ey'faka omama bengane, i-ex, osisi baseGoli, amahlazo athini, why bezokuthulela amahlazo akhe? Ngiyayifuna impendulo, cha ngiyabaleka, angiyifuni impendulo, ngoba phela nami ngiyayibona ukuthi isho ukuthi ayilungiseki le ndaba, kuzoba nje. Ngo-2024 naye enye paragraph and sisathi sisafuna ukuyifunda isidelithiwe. Ngapha kwelinye iphethu balaphaya emanzini bahamba ngalezi zinto ey'juzi emanzini, ba-happy bajabulile. Manje uthi-ke angisuke ngapha ngiyomasterisha into yama-paragraphs. Hayi. Why? Yimi nje, kodwa ngithi yizwa ukuthi yimi. Ngapha silobu sibelesene ngenkani lesithanda, ngoba nami ngiyabona ngithi hey, yabona impilo lesigagaza kangaka sibhalanse ngenkani kule mpilo. Mase kuba khona usibeleselayo ukuthi hey inkani, ushova inkani, ngithi mina ukhuluma lento engiyizwayo. Mase ngane ngihambe ngiyolanda umgosi wakomaskandi, kodwa ngithi angiwuthandi ngenxa yokuthi wena uyawuthanda uzufakazele. Hayi bo wegazi, ngabona isimanga ngo-2020 kuyo leya ndaba eyayinakho ukuthi ngiyawazi amahlazi akho, inkinga nje ukuthi angikhulumi kakhulu. Lapha iparagraph yinde isifike phansi yasivala ngokuthini, isivaleliso lawo sevalelisayo khona esebhala igama lakhe efaka i-signature ithi nje voicemail, kodwa yonke lento ephezulu akusiyo i-voicemail, yindaba. Ngithi mina hawu, yazi mina ngaze ngacabangani wegazi, ngaze ngacabanga umthakathi. Ngixoxele ngifuna leya paragraph, ngathi mina ngeke abantu abathakathayo ikhona into mhlawumbe abakwenzayo ukuthi le izokuphoxa, ngisho ngaba mkhulu kangakanani uphoxe lento. Ngafunda leya paragraph ngacabanga umthakathi, ngathi hawu, what if lento yenziwa umthakathi? Ngibukani yonke lento eyihlazo, laba basikhipha iy'ndaba zakhe kuwabanye obhuti, izinto laba badlule kuzo. Omunye mhlawumbe wakwathuka intombi yakhe, nomunye wakwayithola esisehhotela nosisi ambone kwelinye ikhona wathi hayi sisi asihambe siyoxoxa ehhotela. Ama-challenges aqondene nje nokuthi ubhuti. Manje mase ngibuka ukuthi why uzokubeka kube yihlazo, ube nayo into yokuthi abantu mabefunda yonke lento bazophuma nokuthi yihlazo le. Kanjani? Mina ngase ngicabanga ukuthi abantu bayalithakaza serious lento lena, mhlambe yinto abayenza ukuthi imphoxe. Ngoba phela ngeke thina sithi sikuhlonipha kanjena sikubeke kule level okuyona uvele ube ney'nkulumo ey'njena, ngaze mhlawumbe akusiye futhi uyena obhale leya nto. Hawu, sengisho kuloholo bethi mina-ke ngiphethwe yinzondo, ngayikhethela-ke lelinye ipage ngiyalithanda ngokuthi nje laphayana vele kubhalwe into nje noma iwukudelela kodwa ayibi yinde, iba ncane nje.
nokunye ngisho ukuthi ayi kodwa ngihambisana nezinto ey'delelayo kodwa yabo ngikubona ukuthi hawu yazi akulumeli. Ufuna ukungishintshisa leyo nto ngoba kufanele ngilandele le wena oyithandayo. Hayi, aniyazenza ngamakhosi phakathi kwethu. Hawu, ngabaleka kabi sengibona ama-paragraphs lawo ngabaleka. Ngibuye mase kunengoma. Manje waba ne-paragraph sengivele ngithi angeke ngiyifunde le paragraph. Yazi ukuthi ngenzelani? Ngenzela ukuthi uma ngimlalela ecula ngizikhona, ngingacabangi ukuthi njalo lama-paragraphs uney'ndaba ezingaka. Manje ngibona ukuthi leya nto leya ngoba iyathelelana. Ngokuthi iyathelelana kodwa into eyiyona ngoba nakho ngifika comment section ngiyikhulumela ngokuthi hawu ma iGucci uvele kuvele o-2011, o-2019, o-2020, o-2010, o-2017. Hawu, iGucci la 2024. Mase-ke sengibambile ukuthi kwenzakalani ngo-2017 ngenze njani? Angisazi-ke. Angisazi. Usho into yangidida khona ngale page. Yangidida mina ngadideka ngathi hayibo ukhona lo. Ngaze ngacabanga ukuthi mhlawumbe i-sabotage. Ngase khona lo uthatha ipage lakhe wantshontsha. Angeke. Ayenzi sense lento. Ukwilevel engaka yomculo yini kanti? Hayi, amahlazo akhe ngizonixoxela imfihlo mase ngisho ngo-voicemail. Usuyibambile i-paragraph uthi hawu kodwa le paragraph akusiyo voicemail lona. Kanti u-voicemail nje ulobu emshaye ngokuthi buka abalandeli bami, buka amavidiyo ami, buka iy'ngoma zami, buka ukuthi ngenzani. Amazwi engihamba uyabo siyabona ukuthi hayi cha lazo lakhazimula ipage lakho. Manje laphayana uhlale usaba njalo ukuthi kuzoqhamuka i-paragraph. Le paragraph lena ayikho ngayo. Ingamahlazo. Kunamagama. Ngingaze ngitshela ukuthi kwakubhala ukuthi amagama ubani washo ukuthi kuphi sasihlele endlini kabani. Ha? Nawe usoyibuka nje lento yabona into oyicishayo wena uyifunda uyayicisha ukuthi ayenzekanga. Ngani egameni lokuhlonipha ngoba phela nami ngiyasho ukuthi asibahlonipheni obhuti bethu support music wabo sikhohlwe izinto eziningi. Ubuye ke wena hayi awuzazi indaba zamaskandi awuwazi amaskandi izinto kanjani awungiyeka. Ngiyeka ke manje ngiyeka. Manje ufuna wena ngibe ufakazi ukuthi ngempela indaba zakho uyazazi, ngempela naye akalungile, ngempela bambambe enza ukuthi amahlazo akhe kube njani ke? Oh, anisiyeka futhi bakithi.